Hebrew 24 ithi asinqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwezokulungileyo sesingayemhlanga njengabanye kepha siyana kakhulu ithi lokhu nibona usuku lusondela ithi uma sona amabomu sesilazi iqiniso ithi akusekho umlilo ngosono kuyobe sihlale lokulahlwa kwesabekayo ithi yebula kodvuseyo qeda abantu abaphikayo John 8:32 ithi zakulazi iqiniso ithi liso lamkhulula ithi baphethe bathi nesindala Abraham azange sikhoze umuntu naphakade into ngisho kanjani zakhulana uJesu wathi ngiqinisile ngithi linonza isono usigcina sesono esigcina sehlala endlini phakade John 8:44 ithi mina ngaboyehle usathane ngithanda ukwenza ukufisa kuseni usathane lo ngumbulalo wabantu eqaleni engeke eqinisweni iqiniso lingekho kuye ayekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe engonamanga besamanga ingoba lokukhuluma iqiniso andikhona yimi John 8:47 ithando kaThixo lezo masikaThixo ingalakanizwa nina andisiwa makaThixo into azaphezulu abajuda bathi kuye asisho akhe umsamaria unedimoni na uJesu abathi nina anginalo idimoni ngidumisa uyise mina ngiyisa nina Galatia 4:16 ithi ngakho sekisitha kini ngoba ngitshela iqiniso na Titus 2:1 ithi abakhuluma ukufana umfundiso isiminya ngokuthi abesilisa abakhulilele abaqondayo abaqotho abatehleye ekholeni nasekuthandaneni ithi kunjalo abasifazane abakhulile ithi babofaka ungwele bangabahleba bathanda amadoda abo baqonde babenene bahleba amadoda abo Titus 2:15 ithi shumela lezinto itululeke usola angabikho umuntu owesayo Timothy 2:16 ithi mbhala yonke sibothito ilokho ufundisa nokuthethisa noluleka nolunga ukuze umuntu kaThixo aphelele alungisele imisebenzi emihlonke amasasa black chapter 1 ithela thanda isifundisa uthanda ukwazi kanti osanda ukweluleka isiphukuphuku amasahlamleyo 20:1 ithi umuntu olulakanile ayizintama yakhe ibe lukhuni ithi ufohlozwa masinyane wasibusisa.